bamerewe bate Rwanda? Ariko we ngo uyu mukobwa yakoze udushyara, ngo uyu mukobwa niwe wabaye wa mbere mu gukandagira muri kaburimbo ubwo yavuga muri BK Arena akandagira muri kaburimbo bwa mbere, ngo amateka niwe yakoze. None se we abanyarwanda ubu ngubu bigeze hehera? Ariko we hari undi muhungu na we uri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga muri kugenda mubona amafoto yiwe ngo wabaye wa mbere mu gusiganwa n'iminota. Abazi kwitegereza neza mu bantu bari bahagaze mu murongo w'imbere ubwo bari bagiye kuva muri BK Arena, mwumvisha wasomaga imibare kugira ngo nyine bitegure ndetse banahaguruke bagende. Batangiye ngo 5 4 3 2 1. Uyu musore yari mu ba mbere ahita akakira igare rero, ariko kuba yari mu ba mbere ntabwo bivuze yuko yaragomba kugera ku murongo ari uwa mbere, kuko hari abo basigaho mu nzira. Murabizi namwe iby'amagare, ntabwo kugenda mbere ariko kugerayo. Umunyarwanda Shemu Nsengiyumva abaye uwa mbere rero mu gusiganwa n'iminota, akoresheje iminota 56 n'uwa mbere, ariko ntibivuze ko irushanwa ryari ryarangira. Amafoto ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, namwe muri kugenda mubibona uburyo abantu bishimye, uburyo ibintu bimeze ku mihanda hariya i Kigali. Abantu barishimye ari benshi cyane, amakamera ari gukora kandi abasiganwa nabo bari gutanga ibyishimo. Rega igare bari kurinyonga ukavuga uti izi se ni drone ziri kugendera cyangwa ntago ari abantu batwaye amagare? Ati izi ni indege ntago ari amagare. Aba basore b'ikipe ya Team Rwanda rero ndetse n'abakobwa ba Team Rwanda bagerageje, nubwo tutavuga ngo ni 100%, ariko bakoze cyane. Umukobwa rero wari uri muri risiganwa mu isiganwa nyine ry'abagore ndetse n'abakobwa ku ntera y'ibirometero 31.2, umunyarwandakazi niwe wasoje akoresheje iminota 50. Ntabwo yabaye wa mbere, ariko niwe waje mu myanya ya mbere nyine mu banyarwandakazi bafatanyije mu gukinira Team Rwanda. Uwo nta wundi ni Nirere, asoje isiganwa akoresheje iminota 50. Iminota 50, umve ko ubwo hari abari imbere ye wenda bashobora kuba bakoresheje indi minota. Gusa abantu ni benshi cyane mu mujyi wa Kigali bihera ijisho. Reka duhereze uyu mukobwa amashyi menshi cyane, ndetse n'uriya musore waje mu myanya ya mbere akaba n'uwa mbere mu gusiganwa ku minota. Nawe reka tumubwire ngo kude shabo kandi akomereza aho nyine neje azabikore. Abo bombi baracyari mu irushanwa. Reka twitege ibyo ku munsi w'ejo rero, nabwo isiganwa muri Kigali n'ubundi bizaba ari umuriro. Abantu n'ubundi bazaba bahari ari benshi cyane, nk'uko n'ubundi bari kuba bitabiriye ari benshi cyane. I Kigali ni abantu gusa, imihanda iratunganyije bimeze neza, bari kureba igare nyine, dore ko n'abanyamahanga nabo baturutse imahanga bakaza kwirebera iri gare. Erega u Rwanda ni rwiza. Ubu nta kindi gihanzwe amaso rero uretse isiganwa riri kubera mu Rwanda, UCI shampiyona y'isi ku magare iri kubera mu Rwanda. Ubu abazungu bataje mu gihugu cy'u Rwanda bicaye ku mateleviziyo bari kureba, abiwabo nyine baje mu gihugu cy'u Rwanda gukina iri siganwa. Erega nawe wabireba, wowe utabashije kuja muri Kigali, kuri internet biri kuhanyura, ariko ufite televiziyo yawe nawe wicariye aho mu rugo uri kubireba, kuko amakamera ari i Kigali ni menshi cyane, n'ahantu utabirebera. Ndetse n'ibitangazamakuru biri kugenda bicishikanya amafoto ndetse n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga, n'ahantu nyine utarebera isiganwa ukuntu riri kuba ndetse n'ukuntu biri kugenda. Uwatwaye etape, wituye hasi, wagize ute, ibyo byose uri kubimenya mu kanya nk'ako guhumbya kubera interinete. Ngayo nk'uko rero ibiri kubera i Kigali mu isiganwa ry'isi ry'amagare. Reka nkwisabire kunshigikira ukande kuri buta subscribe kugira ngo ibindi biri busohoke mu kanya gatoya nabyo ndahita mbikugezaho utiriwe ushakisha. Rero kanda kuri buta subscribe birahita bikugeraho ako kanya. Nge mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Reka nkwisabire kunshigikira ukande kuri buta subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru nzajya nkora bize bitabikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.